os arenques e mailodiño. E quedou a dormir, suando como a un becerro. Eu non alguén que morre, que deses ben sei que tes amoreas. Eu de corpo presente, que a ti xa non che queda despois. O cura na homilía dixo: pais, que tedes fillas, casadeas de novas, que despois botan o grelo. E viñan meus tíos arriba e dicían: a ver, parade quietos, estades correndo, claro, están temblando as lámpadas abaixo. Colleu 4 cousiñas que tiña, meteunas nunha bolsa. Preguntoulle á súa filla se quería ir. E ela díxolle que non. Empezaron a llegar príncipes de dos reinos así de Grecia y todos probaban a correr contra Atalanta. Y todas las carreras las ganaba ella. De madre a hija, y sinceramente, yo soy coja. Pues al otro lado del teléfono, un silencio. Que ademais ela tiña a excusa de que lle estaba facendo o sudario, a prenda que lle ponían os mortos, para o seu sogro. Dia passeando pelo Cais do Farru, na Praça 15, viu o Arco do Teles. Estaba naquela altura lá? A sério? Viste a gazela fugir? Viste? Oh, viu. Porque a una madre nunca se le dice toda la verdad. Porque la usa en tu contra, amigo mío, es tu enemiga natural. Chegaban á ponte, collían a muñeira e seguían correndo. Porque chegaba á ponte, collía o cu, seguía correndo. Porque chegaba á ponte, collía o cu, seguía correndo.